KSA TDP mai phula penke kongchon bang atuma phan kar chwa mai kideng MSC Pobitro rong pieri ding pen vopong terona rong along hithi ki mikang pupon Longri Saraphan Vaisong ser hong thoma mai tumpen kar chupon Serdihun Tailoring Training Center Sarihajan Aphan Panongsi Ceiling Fan Akirap Kapajirpon Aprangsi Pini Abirta ke lang Rapera do Anaphan Kardom Bajiriglo Kardom Pini Adaba Abirta ke Than Ponjia Bang Nilimen Sami Josephine Disopi Nonar Juikta Birtang Tonpen Kedamtang jakhong ni phai throxier ni adapor phai kepapor lakhain ko repli diopani MSC constituency arlo vomulangso silonija number alang roi mate silonija number alang roi kunglong pro picnic spot along KSA Bokajan Regional Committee atumpen chapatir pi ponsi non head jong KSA inglong photeri PMI phuakimi mirjengkro lapenke kongchun bang George timong atuma phan karcho mai pamanpon KSA Bokajan Regional Committee mai phulal singing tipen kachari pona mai along KSA BRC Dun Maipu Kangburati Mungpen Aluhi Pachini Pon Aluhi Aman Pen KSA Teripia Kimi Maipu Mirjengkro KSA Teripia Mai Kongchon Bang George Timung Teripia Mai Pen David Phangcho Tarun Hanse Samson Tokbila Pen ke KSA Bokajan Regional Committee along Klembang Phubang Phietum Chetong Dunsi Mayar DP Dun May along TDP mai phumir jeng kropen ke jai pon ke Karbi khayatum loka charlia nat paprang pon ji along RD bidun po KSA pen hempre ka pharmansata me puthot ka chesong thurpon po lapen ke KSA Bokajan Regional Committee sa hem siloni jana long ki kim bom along amithang jungjung pen prop jin pen ke petang pon ji aphan ka chirap dun ji aphan chechak te ka Article 244A of the Indian Constitution so akache song ta puthot ilitum revive pon ng kongpo. Napen, ilitum hemprek ng G pulotang te Lo Charlie song mati ilitum kese penle ing thur ponpe lapen ilitum klem ponpe pulotang te akisung pon longpo. Kasi ring thelo ilitum puthot hemprek aphan karjap thuji lapen movement puthot kang thur ponji aphan ilitum chisik pon lona lapen ngata ilitum educational system along koson sik kelar pon keban pen education na kap kan thur ponji ba labang kan pon pena la nije bensi khain thur lona longri paklar lona posible tendency dili na think kong kado mopen तुम्हारा बैंक नाम था दा बोकाजान regional committee office mate bokajan hawara mai sai hem Notu nombenta abidana son si pheglong kim kerang bang pangcheng polo foundation an bang ke tanglo sitame aheman non aja pamimila lasi labang su aphan bang ke prap jin pen kapatang ji aphan nili tuma hin pen tame nili jongjong nya hin pen sitame nang cherap chitupo la pe kado ilito Rong along te bok muchot mate adung arai along hithi dolo pulotang te radatum to jorcho lang duna tuma phan isi joy muchot po lapen rong along radatum jangthu menthu ka chon nam dunji phan joy muchot po lapuson si kedam tang jakhong ni phai troxier ni lakhain ko rapho nilip MSC constituency ka parlo vopong teron rong along MSC Pobitro rong piari deng pen hithi ki mikang pupon along BJP nilip mandal maipu baburam teron chunbang relief son teron Nilibalong BJP klembang phula penke vopong terona rong asar Stevenson terona tum chetong dun Anparta Assam Rural Livelihood Mission atum pensi bangso weekly market chaphem phupon po la penke bangso landowner bangke sar promotion teron pena joksi amithangalong le chepek ponlo Purbarani dak upong terona rong labang so weekly market ahem tangku labang so may itum dupon lo kasi ladak goreng view
village organization alang tum kacipidu pen ajok labang so market alang tum kacinggi kacithang lapen rongsar lapen ladak longle hempu lapen kado we kithegi ding tum pen singki ke than pen labang so market todor to lang adim bi ponye pantalan tum kacingwai dolo pela so tempen alang tum isi proposal nang ipido market ke dolo wapisi tama hem awelang halas subut asi labang so bazar hem market hem itin ponye phana to proposal nang pilo asi tihang pondolo application nang pilo la so tempen litu ma korte lo bumong siam langi MSDP bu halas subut 2018-19 aningkan isi scheme do si halas scheme long si alang li ke member lo alang li proposal isi nang pidun lo lapen asot pen li labang so hem pasing son kilo lapen pinier ni anke labang so hem sen pen patang kilong lo lapen pini alang tum pani le kiro biji SS group SSC group tum setame methang kacarjap khegi phan labang so alang tum group pen production mukha peri lahai dota hai ke thak lapen pemane ke asar ke bonai ba pemane ke lason fruit se hai ba kisumana bang ke lason chips packet lason chips se hai ke selam lason dota hai kisumana tu ke biskut ke selam lason dota hai lasi alang tum kata me group hoi pen jor tu lagi phan isi market akenang sok production le ke do chota gali seta market ta donanji lasi alang tum kacimat hala pen kacipidu pen ajok labang su abazar alang tum ingkunang ko alang tum kamat khat he pon dilihin pen ang sesela tum han akiru pilo lasi no na bang ke labang su market an su se kipat heje phan litum ise committee ladak selam nang ko lapen committee pen abang committee pen cepat duk nang ko an su se labang su market bokong teron narong labang so market dulu pun nili det kali nili pena bahira kapre gadim setami tum pacithang nang ko lapen dak kachijor tum me pari tum setami anso se pom ulang la se anso se ke wanje phanseli tum chichi thanang ko bo inang ko lapen customer okol be pari tum le ke do chota kali customer da do nai la se customer ke pa ongji phan setami tum through media hin setami ba social media setami tum pachithang nang ko lapen anso se labang so market kepat keji phan kepa meji phan asi ini rongasar dulu asi rongasar setame cepat duk olo jalan phan setame le kilo pilo asi ini mesen be labang so hem angku ponlong apot dili alang tum labang so hem kikim contractor ampada labang so hem kikim je phan longle nang kepek longle donar tum phan setame dili akiro piparpe ni Paitrok Siar ni All Karbi Long Sarkari Gangbra Association asai hemalong Vaisong Sir Hong Thoma Mai Penchapatir Piponsi Jamunapur mate Lumbajong Dhansri Angkanga Pharman Longria Sarakong mate Hemasar Lupuchidon Sarpen Karchopon Bangso Mai Long Karbi Customary Law Putak Satame Chingwai Pedopon Bangso Longria Sarakong aphan Karchopon Mayalong Aluhi Aman Pen Lunse Timung Maipu Hempu Mukrang Adorbar Sarthe Ronghi Senior Advocate Dipu Dhonison Lekthe Advocate Dipu Longsing Be Wophonga Sar Jamunapur Moza Harsing Ronghang Maipu KRAA Biren Singh Tokbi Maipu KARA Rupsing Hanse Kongchunbang KASGA Rajendra Terang Maipu SGB Dipu Circle Lapenke Kapre Katum Chetong Dunsi Mesen Pen Karchopon Kasi Rosa Tatulo, Rosa Tatulo, Kasi Himasa, Mabangke, Alake, Himasa, was the Himasa to Idesi, Longria Sarakong, was in Chingwailo, Kongolo, like it from Seravan, Makin to Chocolate, basically Chingwai Polo. Himasa के बाद होपेट न सोमे के पागे मिली तो वाइसों सेर हों थोम माई पे सिखला वो अब वाइसों सेर हों थोम लाभंसो कमिटी बंके ला जोना पर मुझा डेट कली नितु ला इस्कर बियन बोंडवा अने का डिचो पिंपू हबी कभी लाभंसो आइडिया आन बिहंग हवा आना पाना पंसी
militu la baisong se hong thong apun ki bang seng lo sita pini abang ke la longri akong mate masa ki bat ye ki cheng si lo ki cheng si ba militum lang dun si la dat yom na pa aphan mana bang ke la ki hai spiriti su an si kene masa mate longri akong ba ikno la penggela sana tha la puni hang hawa Karbi Longri akan si kapre kalong merita nasana thap Longri akong si kecing wai buji di masa si kecing batu buji puluh nanti nah ini tu waisong serong tomehin bagi kami kena lo lancar itu ipo ini tu cara begitu Ning keme pen pini long bing ti assistant teacher Habirong pi sangpi Rina terang pi lapen ke diliram terang hanjang langsu cooperative society atum Siardihun tailoring training center aphan panongsi ceiling fan akirap ke pajirpon sonsi jaimek jiten terang hemphu mukrang kongchun bang lapen ke kensing taro Karbi kurpho kongchun bang nihang longriamai anparta ke thegi dingatum chitong dun adon thu ka chitong dun bang flick cap tailoring learners atuma phansatame certificate pajirpon Pinia Abirta pon si kang ton ponik lo Kardom.